60 konvert var. Mına 60 konvert var ıldıйкы maraga 2000 сом, жогорку maraga 5000 сомдан. Анан дагы мындай сыр болсун, дагы бир сыйлуу сюрприздер бар. Сорундар бар. Бардыңыздарга оомат каалайбыз. Жылдап, ат бактап, ат барктап, ат таптап, жеген ичкенине чыдап, ат баккан азаматтарга рахмат. Туура. Алып келип балбандарды сыйлап ат мизгендерге дагы рахмат. Рахмат. Дегеле ушул ата өнөрүн улантып, ата өнөрүн сыйлаган эр азаматтарга рахмат. Assalamu alaikum, erkek muttasıları, jana sүйчүлөр, тугандар. Өзгөн дөм лакта Ниязовдар такымлак берип атыр. Лилекске тугандар. Ошону азыр жакшылап силерге видео алып, тартып көрсөткөн келип тугандар. Ошо келсе элдер деле хыйла көп экен. Хыйла алыстап калыптыр. Азыр биз телешке жакта турабыз тугандар. Ошо байланышта азыр таканса жакшы бир ат менеп, сону тартып обзорлан көрсөтөбүз тугандар. Ondan sonra bizim kanala katılıp, bizim kanala like basıp tuğanlar kişine kolda koyunuzlar tuğanlar. Hazır ile nemelerin sorundan ayt öttü. 60'tay derece tuğanlar. Dağı neme var ki altın kulu var ki tuğanlar. Alıp gelesin, 5000 som alasın, çoğur kumarak alıp gelesin. Negizden adamlar көп ekan tuğanlar, qarаңыздар. Oo, çekelerde oşoncha adam oturadi tuğanlar. Mehnetin bağla. Ayda azamat. Qaysi palvon olib keldi ko'ramiz azыр. Жерден çaң көтөрүлүп, жыйын козголуп чачырап келатат. Азамат. Улан азамат. Мына улан турган жогорку барак алып келесиң. Ылдый жактагы Адылга да рахмат, Адыл азамат. Улан козголбой тургам чийиндин ортосунда туруптур. Чийиндин өзүн алып кел, чийин аяма. Жакшы алып кел. Хыйла бут тослар болду, тотугандар. Чийин алып кел. Мына биринчи жерде байрак турат, желек турат. Нарада бирөө турат дейко. Видео кылып да. Молодец, машалла. Bir palvan taşladı. Taşla. Esep bulan. Жерге түштү окшойт onlar. Ulan жакшы карап кой. Түштүбү? Yok düşelim. Жардам бер. Жардам бер. Kim алып келди? Мына казап келди. Кызыл толук. Кызыл толук асыл палван. Азамат. Жүгөндөр шүпүрүлүп кетти азырчы. Баяман кошо кел. Жол эле келген ашытмам оюнчу. Асыл палван кызыл тоодон. Азамат. Мына Баяман ака. Ылдый марак алып барасың, 2000 сом аласың. Мен утур эскертип атам. Балвандар. Азамат келгин бая, камчы алган азамат. Ылдый марак алып барып ташла, 2000 сом ал. Асыл палван, азамат кел. Асыл бая жоголуп кеткен кахмат. Мына ушундай бир адамгерчиликти бийик сактап, камчыны таап келип, кимики деп трибунага алып келип турасың азамат. Сага 2000 сом. Ушундай сендей. Амин. Честный жигиттер көп болсун. Амин. Сорунуң кут болсун, той улана берсин. Асыл палван кел. Баяман кетпейсиң. Ылдый марак алып барып ташта, 2000 сом аласың. Асылга bir кол чап койбойлу тугандар, колдоп турбайлы асылды. Кызыл тоодон асыл палван. Асыл, ассаламу алейкум. Укам азыр эле ушул жерден ат сурап кеттиңер. Ат ким экен? Мадылык Ильяздын тор аты менен Колунжал деген аты менен асыл палван алып келди. Асыл палванга 5000 сом. Колдоп турабыз. Асыл, омадыңы берсин укам.
Sorun kutlu olsun. Bayaman sorundu ver. Rahmat. Assalamu alaikum. Şu ulaq beratan akalarimizin uyunda tinchlik bo'lsin, jallan to'ylar bo'lsin. Şu ulaq beratan jamoatga ham rahmat. To'y bo'lasin. Allohu akbar. Omi. Tilеңерді қабыл қылсын. Улақ берген балбандар сіздерге чоң рахмат. Баяман. Құда қаласа ушул юкта, түштікті, ушул улақтар кеңірі құлаш жайса, сен судьялардың башында бол, Оми. Amin, amin. Тағы бір жол ескертейін. Ылдый Марага 2000 сом, жоғарғы Марага 5000 сом. Адыл тұрған Чейінге Марага 2000 сом. Улан Бүгінгі күнді айтпай кетпес туғандар, 8 апрель 2025 жылы екен туғандар. Ал тақы қиялдан көтеріліп кетір туғандар. Палуан ака өз атты алмастыр тұтқан мына жерде. Қолын жалды берді. Өрің ат минт атайым туғандар. Ылдый Марага. Ылдый Марага. Дәділ басты. Ылдый Марага жетілі, Ылдый Марага жетілі. Kaç! Bir öte öyle gidiyor. Muko, Ildый Maraga'yda, Muko. Muku balon, maksat aka. Azamat Muko balvan. Kızıl nomer 1. Burşak, Kızıl Oktyabr. Ылдый Maraga Muko. Muko Ылдый Maraga'yda. El Respublikasынан Qo'qondan kelgan mehmonlar xush kelibsizlar. Ey mehmonlar. Qo'qonduqlar. Qo'qondan mehmonlar kelib turibdi. Yerga xush kelibsizlar. Azamat. Bu yerda kelishdi. Ulan turgan keyinga qayra ulaq kelaydi. Ildый Maraga alib borgan balvon kel. Kim? Maqsat degan akam olib kelgan o'xshaydi bo'lmaydi. Maqsat. Maqsat aka. Sho'ravashab Maqsat. Azamat, Maqsatga bir qo'l chap qo'yamiz. Maqsat balvan. Ilдый akam sen alib bording ba? Maqsat. At kimi ukam. Malad Azamat. Krasный mayaqtagı Eliş degan do'sining gul sarısı bilan Maqsat balvan Ылдый Maraga alib borgan ekan, bir qo'l chap qo'yamiz. Maqsat. Sen jönököy, biroq mıқты balvanlardan birisin. Maqsat, sorunun kutlu olsun ukam. Olmadın ketmesin. Kadim kele bayağı Gülsarı mingen Tanavayday tarixta yazılıp kalaver. Maqsatga bir qo'l chap qo'yamiz. Anam Maqsat Gülsarıны minib Tanavayga o'xshab kelinlerge barma ukam. Kel. Maqsat, omin olmadın versin. Yaxshi duo ber ukam. Amin. Ne deyiz? Şul. Ulağı uyuşturgan Bayşika, Bayman aka, Bakay aka, Yılgaz jana başkalar. Ardayım şu özgönün namusu üçün gereğine jarap жүрөңүздөр. Elimizde tinchlik bolsun. Ulağınız toxtabolsun, tinch aman oynap kulib çala beraylik. Amin. Omadың versin. Omin, Maqsat, omadың versin ukam. Aldıдағы çoң sorunlarga dagı sağa ийгилик жылмайсың. Özgöndön Sen dağı Tanavayday ol, gelip turgan mezgil hazır. Neyzi, öte jönököy, öte spokойный. Жақсы жигит. Жақсы жигит. Öte jönököy, biroq öte mıқты balvan. Bileğinden küçük ötmesin tuanlar. Elden aldı olup. Ulan, bunu almara esep olmadı mı? Atın kim? Ramzan. Kıyas balvanın balası Timur. Buna екі öten balvandardın baldara. Gelin. Ama imanlar gelip kaldı tuanlar. Öz izinle. Buna Bayaman aka kimide işte öyle. Milisiyadaş. Kollegalar aşık olmayınca. Daha kaç falan apelda den görülçü. Ulaqti berip kelever. Bayaman. Buna Özgön rayonduk
Raya administrasiyadan hakimdin orunbasarı geldi. Özgön rayonduk içki işler bölümünün başçısı geldi. Ulaktı berap gelingizler. Esep be ulak. Esep be. Esep be ulaktı berap geldir ulan. Geldi kelgile balmandardım bardığı gelingizler. Bayamal ulaktı beri aldır. Ulakçılar, balvandar, barыңızдар, gelingizler. Bayaman ulaktı beri aldır. Kim ap gelip taşladı? Kızıl Toğluk Canış balvanға bir gol çap koyamız. Azamat bol yengiş o darışı Alaman ulak boyunca mıқты balvan Canış at kimiki? Canış azı sordun görüyoruz. Bir al kele ulaktı. Manas bir al kele. Ulaktı. Azı yok mula. Hakimçilikten hakimdin orunbasarı. Ulaktı ber. Bardыңар. Canış. Niyazım Canış gele. Canış. Niyazım Canış. Bardыңыздар gelgile. Gelingizler. Nasıl Türkan? Bayış. Canış. Canış. Ulak жақсы болматабы, қандай болматат улак? Өте сонды. Жақсы ба? Şu adam gerçiliğimiz büyük olsun. Balbandık önörді barықтап bağlagan şu elgi rahmat. Balbandığa berdi, mаңдайыңарға жазған, жаратқанға чексіз шүгірлер болsun. Бүгін күшіл достордың, bir туғандардың берген Аламан улағына атайын. Құттықтау үшін Özgön райондық жергілікті мемлекеттік администрациясының başçısının орынбасары Мақсат Тұрғынбековичке микрофон береміз. Жақсы bir майрамдық маңай болсын. Қолда-қол шаптырамыз. Ассалаумағалейкум, урматтуу палвандар, жалпыңыздар амансыздарбы? Бүгүн мына биринчи ушул жерге уюштуруп аткан ошол мынабы байыш досубузду жана дагы Бакайдын Атмуктун дагы кийин уюштуруп аткан бардык палвандарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Акимдин атынан, өзүмдүн атымдан. Анан урматтуу палвандар, бу жерде бүгүн улак бериш бир топ оорго турду. Себеби мына палвандар Өзгөндүн жакшы сыймыктуу жигиттери балдарды ынтымакка чакырайлык. Улуттар аралык ынтымак. Бу жерде мына түрктүү улутунан бар, өзбек улутунан бар, кыргыздар, жигиттер бардыгы топтолуп ынтымактын белгисин кылып, достук бир оюн уюштурайлы. Ошол эле мезгилде кече интернетке чыккан иш-чара боюнча көрдүңөр. Андан мурун Бишкекте бир баланын өлүмү менен улак бүттү. Ошондой ызычуулардын алдын алып, сүйлөшүп, таза улакты өткөрөлү деп бир жакшы демилге көтөргөн экен. Мына улакка кечеки ноокаттын улагы көрүп атасыңар. Бардык жерде интернетте жүрөт. Бүгүнкү күндө улакты өткөрүү боюнча токтотуулар жүрсүн, ызылдатпагыла, элдердин үлүштөрүнө кече машинасын талкалады көрдүңөр. Ошондой зыян келтирет экен, улактын айынан өтө көп иш-чаралар болуп атат. Токтотуп тургула деген буйрук болгон. Бүгүн мына силердин иш-чараңар бир аз токтоп калышка аз калды да, себеби ызычуу болуп, мына начальник РОВДу да жыйында болуп калып, аким Бишкекте болчу. Мен неме менен сүйлөшүп, байыш менен улакка уруксат берип, анан кетсем 1 сааттан кийин анан тополоң башталды. Губернаторго чейин чыгып, зам губернаторго чыгып өзүм дала иштеттим. Бүгүн ушундай жаштар ушундай демилге көтөрүп, достук максатта анан кечекиндей чоң иш-чаралардын алдын алыш, таза ойнойлу улактын ушунун айынан эртеге улагыбыз, улуттук оюнубуз токтоп калбасын. Бияктан таза өткөрөлү, ушуну палвандар топтолуп сүйлөшүп алайлы деп демилге көтөрүп ушундай иш-чара өтүп атат деп дала иштетсек, барып өзүң түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүң көзөмөлдөйсүң, өзүң башың менен жооп бересиң дегенден жоопкерчиликти алып мына келип алдыңыздарда турам, урматтуу палвандар. Ошого урматтуу палвандар, кечекиндей эми
азыр мына жерде Жөнөкөймүн деген палвандын чөнтөгүндөн азыр 2000-5000 сом акча чыгат да. Анан бир 5000 сом же болбосо бир азмаз коюлган сорун үчүн бири-бириңерди тебелеп, бири-бириңерди байлап, анан баягы адамдык сапаттан чыгып кетиштен Кудай сактасын да туугандар. Мына начальник ровуду дагы өзү келип, бул улаңыздарды көзөмөлдөп жардам берейли, карайлы, тартипке бузууга жол бербейли деп бардык бийликтин органдарынын көзү ушул жерде болуп турат. Мына бүгүнкү улак мына уруксат алып келдик. Силердин жакшы ниетиңер ишке ашсын, урматтуу палвандар. Таза өткөрүңүздөр, таза ойноңуздар. Сиздердин улактын айынан бардык Кыргызстан боюнча улакка зыяны тийип калбаш керек. Байлап аткан, сүдүрөп аткан, адамды тебелеп аткан, бай жүзүбүз башкача болуп кетти да туугандар. Кичине адамгерчиликти жогору коелу, бири-бирибизди сыйлап баалай билели. Анан мына көргөн адамдар дагы эми анча-мынча болуп туруп, мына сүйлөшүүлөр болду, мындай болбойт деген ойго келишибиз керек. Сууга агып кетип атканды деле тартып атабыз, тебелеп кетип атканды деле тартып атабыз. Бири-бирибизди пропаганда кылып бүттүк эң жаман жактарыбызда. Эми бардыгыбыз таза улак чалып, таза ойноңуздар, урматтуу палвандар. Мына улак акыркысы болот. Ушун менен эми күзгө чейин 10 000 дейбиз дагы күзгө кирип кетели. Өзгөн районунда ушу менен улак токтойт Кудай кааласа. Мына бардыгыбыз күн ысык, аттар деле өзүңөр деле кыйналып баштадыңар, туурабы? Ошон үчүн эми жайлоолордо болсо дагы эми мындай чоң жыйындар токтойт, чоң жыйындар чоң бир уруксаттар менен болот эми. Ошон үчүн ошондой запрет болуп калганга биз да себепкер болуп калбайлы, таза ойнойлу. Анан дагы бир жолу айтам деп оюн уюштуруп берген уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ушулардын кандай ой тилек максат менен бүгүн өткөзүп аткан болсо, ошол ой тилек максаттары ишке ашсын жигиттер. Эч травма болбосун, эч кимдер жыгылбагыла, белиңерден күч кубатыңар кетпесин. Анан токто деген жерде мына башкаруучулар жүрөбүз, суу жанды угуп, токтоп тартип менен ойноп коюңуздар. Азыр да ушул жерден наркы кашага же берки кашага келип бирөөгө зыян тийип, анын арызы менен эртеге дагы жоопкерчиликти алган адамдар биз жооп берип жүрбөйлү тууган. Жакшы тартип менен ойноп бериңиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат Максат мырза, ишиңизге ийгилик. Анан кийинки сөз, андан кийинки сөзгө Өзгөн райондук ички иштер. Assalamu alaikum. Көкбөрүн сүйүүчүлөрү, оюнчулар, бүгүн той башталды. Ушу той кут болсун. Уюштуруучуларга да чоң рахмат. Бирок жанагы Турумбек айтып кеткендей эле орго турду. Азыр деле той бүткөнгө чейин тынч болбойбуз да өзүбүз ичибизден. Бирок ошол баягы сыйга сыр аяка бол дейт. Биз ошол байышты, манасты эске алып, ушулардын уюштуруп атканын эске алып, өздөрү да жоопкерчиликти алып, палванды баары тең бизди угат, судьяны угабыз, эрежени сактайбыз. Бир дагы чыр-чатак болбойт, жана катуу кетпейт деген негизинде сөзүнө ишенип, ушундай уруксат берилип атат. Бирок бул дагы биз өзүбүздүн риск менен берилип атат. Ошо бизди дагы сыйлап коюңуздар, бизден мурун өзүңүздөрдү сыйлап коюңуздар. Ден соолуктуу болуңуздар, травма аз болсун, эрежени сактап бериңиздер болду. Анан могу четинде отурган жаш балдардан суранат элем, жер ат минбеген балдар, жигит кишилерди, көрүүчүлөрдү. Ошондо өйдөрөөк чыгып эле секкеге чыгып көрсөңүздөр жакшы болот эле. Ошол деле айланып келип, баягы жанагындай терс көрүнүштөргө айланып кетип атат. Ошол биздин сураныч эле ошол элибиз тынч болсун. Эл ичинде сиздер аман болуңуздар, ушул улуттук оюнду эле баркын чыгарып жүрүңүздөр жакшы жагынан. Баарыңыздарга ийгилик. Балуандар, сіздерден дагы бир суроонуп кетебиз да. Мына тартипке келеличи, булак чабылбайт десе, ошого көнөлүчү балуандар. Мындай өсөлүчү. Себеби өзүбүзгө да жакшы үйрөнсөкчү. Ушул булагыбызды жок кылып албайлы. Анан толук жаман жагыбызды тартып эле чыгарып атат да. Тарткандар эми жакшы жерлерди тартып чыгарса жакшы болмок да. Анан балуандар, мына 45ден жогоруларга мен өзүм жанымдан бир соорунум бар да, өзүм бир алтын алдым эле, ошону сайып берейин. Экиле мара, ылыйгы марага бир 10 000, кайтышы алтын кур сайып беребиз. 45ден жогору толка. Калган палвандар сураныч. Эми бардыңар эле эртең эле карайбыз да.
Uшу ошолордун палвандардын жашына жетебиз. Бул палвандар ham бизден ham кыйын болгон да убагындачы. Ушу жаштар чекеге чыгып, сонун ушу аксакалдарга бир оюн кылып бербейлби, кандай дейсиңер? 2 эле майра. Азыр мерге мен таштап берем. Ылдыйга 10 миң, кайтыш алтын көр. Тугандар. Палвандар, мынан азыр биз булактычы, чында убакты кетирип атабыз да бирибизден кызганып элечи. Ал ашып барса азыр эми 10 да майра болду да ашып барсачы, ал көп майрачы. Азыр күнгө чыкырат. 2ге бөлүнсөңөр палвандар. Бир бөлүнүп көргүлөгүн, жогорку майра, ылдыйкы майра. Ошондо тез-тез булак катталат. Тез-тез барат. Ошондо жерден алышам болбойт, мындай пробка ham болбойт. Ийгилик болсо, Кудай кааласа өзүбүздүк. Анан кандайдыр бир кырсыктан Кудай сактасын. Ага бул кишилер жоопкерчилигин алып болгондо эле эске албай бул кишилерди да сыйлайлы. Анан улактарга правила киргизип атасыңар, эреже рахмат. Баяман сага рахмат. Эми бардыңар кылы рахмат. Бакай дегеле бул бар кимдерди атасам уят. Ушул эрежени сактайлы. Максат, санака сиздерге чоң рахмат. Ушу сыйлап бергениңиздерге. Кудай кааласа ушунчадан моюнуңарга алдыңыздар. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ошол жерден чык деп коюңуз Суран, сиз дуган. Жок, жаштарды чык деп коюңуз. 45тен чыгы. Мурат ака, Шералы, Талай ака. Сиздер аксака. Улар ким камчы тапканын келип алып кет. Жаштар ортодон чык. Şerali Murat aka, sizlerden Suran, yaşlar sizler duat. Ortadan tazalap verinizlerçi söz olurlar duat. Talay aka, Sarıgamış Talay aka. Yaşlar bir çıkarıp vergiler, 45'ten çok olur neme kılala. Sorun kılala. Mona. Kızıl Toğ'dan Canış Balvan, sorun kutlu olsun. Canış'a kol çap koyuyoruz. 5.000 som. Canış at kimi ki? Kevkan bir kalot ile kaydık duanı verip et. Şu ulak verip atkan dostlarga bir tuğandarga. Oğmadığını versin Dukan. Assalamualaikum palvanlar. Emne ağalarımız ынтымақты oyun uyuşturup berip atat. Em şu niyetke жараша дейт. Негизи улак жакшы болуп атат. Palvanlar бирибизди сыйлап, sorun барыбызга жетет. Жогоруда айтып өткөндөй, адамдык сапаттан чыгып кетпейли palvanlar. Амин. Ortadagi yaşların içine 45 yaştan jogorun. Çaң көтөрүлгөн караңыздар тугандар. Жер корукта. Кепкалар ham өлдү окшойт. Bilmeymen. Эми сүрмө топ бере келди тугандар. Suriye Çeçetanı. Таштай албай калды окшойт. Beri gözlep keletat. Ulan bayraktı bir itet koy ulan. Nara Canış. Canış balvan eken azamat. Canış balvan eken da. Canış. Niyazıptardın en aksakalı. Canış'a bir gol çap koyalıcı. Esep be. Esep be. Kıyaz esep be. Esevemez deyecek. Esevemez deyecek. Canış'a çarçap kaldı. Çap yedin. Baldı. Esevemez. Esevemez. Canış hangi yerge aittim ben. Ne bu yaka gelesin? Öte son geldi broğa. Esevemez. Son geldi. Esevemez. 45 yaştan jogorkular yaşın girme. Yaşın girme. Bu 45 yaş emez. 55 yaş eken esevemez de. Jigön şpırlık attırdı. Kasım Balvan ne yazır? Bayaman gelsin. Kayır. Kasım Balvan kayırdı gelen. Gel, Ulubiga taşagan mı? Yok to'g'ri. Kasım Balvan taşladı mı? Kasım Balvan turup dur. Kızıl Toğluk Kasım Bayaman gelsin. Adıl. Adıl ıldı kımara esep be Adıl. Kasım kaç? 45. Kakaraz uşu ulaktı kütüp durgan mezgilin eken da bu yılkı жылы. Azamat. 45 Kızıl Toğ'dan Kasım Balvan. Kara karap durabız. Kasım az kim eken? Torgaş Kasım enen. Kızıl Toğluk Kasım Balvan karap durabız. Ulan büyük kötörüp dur. Ulan büyük. Kaysın kayırdık Balvan. Maşallah. Şorovaşat'tan Arslanbek Balvan. Gol çap koyuyoruz.
Arstanbek Palvan. Azamat. Azamat. Altın kur. Bayaman gelçi. Arslan şaşmay turamiz. Birinchi yılda yaktın arasın. Anan altın kurdu beremiz. Bayaman gel. Bayaman. Yok, birinchi yılda yaktın arasında. Bayaman gel. Bayaman. Sudya çetsene. Sonra Bayaman. Bayış. kemerlerle çağ koyamam bu. Burundan diye. Ildıyacak çıldıyacak. Anda bunda. Esevmez ki, esevmez. Esevmez, yaşlar alıp pas. Yaşlar alıp pas verip attır, esevmez. Bayaman esevmez mi? Esevmez, kapı olmalı. Talaşma. Ulakçılar aytı atat, bayış emez. Bayış. Para ver, esevmez. Esevmez. Gençler, onu uruşturup koyasınlar ya. Ulakta hem bulga atasınlar. Arılaşmasınlar ya gençler. Buna adamın beynetinden buz atasınlar. Bizni jaman gösterip koyasınlar bekar. Davay arılaşmakla 45 yaştan joğar kişi. Bundan esevmez, çal. Esevmez, çal. Hantbekle. Alal ağalgıla. Esevmez, para verile, çal verile. Çap 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 çap. Bu yerge topalan kılma. Bayaman, para ver. Bayaman, bayaman. Bayaman, çıdayı ver. Yaşlar pas verip atat. Yaşlar pas verip atat. Koygula, topalan kılmağla. Siler almay жүрген sorun be. Çal ver, çıdayı ver. Yaşlar uyalsalar. Bular dağa taşlayan oxşayt bayaqılar. Ne dediler? Ne dediler valla? Bizler var gömbekte. Var yaşkanlar aralashıp ketdi. Yer salayırın ekon. Onda can içti da sen. Baya can içti neyse bu adam var mı? Sana takım apartda Azırça turumez bolup kalat. Sorundu yem görgen joksun. balvansın var ya bunda. Bu taza apartda. Hiç birleştirgen yok. Hiç kimden algan daha çok. Bu taza apartda. Azırçım dayılayla az çeçme. Ekonun çeçme veriyoruz. Ekona veriyoruz. Tutturuyorsun az. Yerde bunday çok da koyar tayflar. Çok da oyunu al veriyoruz. Al beri. Böyle getirle valla. Oşol aytkanday bolgan bolsa Yok. Niye yaşlar aralashıp atpay be. Ya azırkını götürüp yaş bala götürüp beri atpay be. Onu yerine. O yoqqa udiy ketdi go mari. Bayış. Maşallah bayış aka. Bayış Palvan. Tutturdu. Vaqtda. Bayış hap gel, azamat. Sekin. Bu kokoğuyla sekin. Suğa tushib kelishdi bir siri. Bayış şimdi de seçimge geldim. Yaşlar gelgileçi. Yaşlar bekle bir gol çaban taraf ver Yaxşı rahmat. Kasımbek 10.000. Kasımbek. Bayaman sağa rahmat. Ildıy Kımaraga. $100 Callavattık avazını atan bayışını iyisin atlan. Malades dağın şunda nasip kısın sana. Çağ ver. Bravo. Dostluk komandasında çağılgan Kuman degen argımak menen Marat Palvan, Marat'ты kimdir tanıp kimdir Barkavayt Marat'ka bir gol çağıp koyabız. Marat hazır bayaman gelse sorununu beremiz kam. Jalalavattık avazını attan $100. Жалғыз geldin gol. Adıl azamat ulan. Sürme top meni taqat kelay chatqon. Sürme top kelay tat qaysi balvan atağının görü kanday qo'zduq. Bildi. Kanday sür. 10.000 so'm. O. Şaşma ulan. Жақшы belgi ver ukam qarab tur ulan.
Мына Марат Көлдүктүк Марат Балбанга Байыштын инisi Жалалабаттык Абаздын атынан $100 колдоп кол чаап турабыз. Омин, Абаз, Байыш, ушул сенин кадыр баркың бийик болсун. Уша Абаздыныңда тапканына береке берсин. Ага инилик сыйырматыңар арта берсин. Омин. Марат, жакшы дуа бер. Оптура, шүр. Байыш, рахмат. Улаңар жакшы өтүп атат, таза өтүп атат. Ушундай улактар көп берсин. Абаз, не тилесең тилегиңе жет. Алла таалам тилегиңе берсин. Ушундай исламдардын ар дайым колу болсун. Амин. Рахмат. Баяманга bir кол чаап коелучу, Баяман. Баяман. Азамат, Баяман, негизи балван жигитсиң. Мен бир таң калганым, ана акча салган сумкаң үзүлбөй келгенине таңмын. Баяманга bir кол чаап коебуз. Баяман ат кимики? Канча калдың? Кандай кличка койдуң? Россиядан келип өттүр. Ак базарга bir кол чаап коебуз. Мына 300 миңге алыптыр, Россиядан келиптир. Yo, bata verip koyuverçi. Ne deysiz şu ulaq pavanda kuş gelipsizler. Barыңыздарга рахмат, ушунчалык. Улaq негизи күйөрмансыз улaq кызыбайт. Биринчи күйөрмандарга кол чабыш керек. Омин, Баямат, сорунун кут болсун кам. Атың ак жол той болсун. Мындай аргымактын неченин мине бер. Ден соолугу берсин. Омин. Рахмат. Atınız kim? Kolçilik gelsin ha anan gibi. Anam Muhammed'e bir kol çaap koyabız. Омин, Muhammed. Muhammed aka öz umuraga kelip turganlar. Umuraga жолдомочу. Büyük olsun. Adam gelgende aytабыз atını. Жаратканымын сүйгөн мусулман пенделеринин бири бол. Дуасы кабыл болгон пенделердин бири бол. Омин. Amin. Qayerden bolasın kap? Abi No onu hattan atkan. Taza kısa sayıp veririz. Boğazdan yok. Ava, Allah kanını Muraga jolda. Yeni başı var. Abi 5000 attı olmaz mı? Abi ayttıram. Жалла аттан Muhammed деген Манас акан дос экен тугандар. Ошонун 5000 кошумчасы экен. 2 blok su. Erke var. Машалла. Дөңбұлақ айылының айыл башчысы Еркебай мына шундай сууларды алып келип турат. Омин. Еркебай. Улакчыларга элге журт кап келипти. Еркебай. Эл жүгүн көтөрүп, журт милдетин аркалап жүрө бер. Кадыр баркың бийик болсун. Калың журтуң сени колдосун. Омин. Аллаху акбар. Кара uşa. Kolgu verin bizge de. Kolgu verin. Ulakçılarga bular. Улакчылар күйөрмандар менен кызыйт каба. Машалла тугандар караңыздар. Такым улак кайнап атат адамдарчы. Өлдө салып атышат. Жой. Ширле турсаң болот бизге. Машалла. Мында бир палван акабыз кетти. Ким? İbrahim'den kimde ketken ne? Siz verdiniz. Tokta degende toktası var ya. Atsan vaydır tokta. Tura. En tura. Tartip dur. Bayaman dur. Topa girer bu.
Kayıp ilgili depçe. Ne bir 5-6 mayra taza çapkılatsa, ukkulatsa, toktat degende toktat öyle koysaňar ya ballar, Turan içerisinde ne? Muhammed Umurov kelipdir, Muhammed. Rahmat, Va assalomu alaykum. Hurmatli polvonlar, hammalaringga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Bu elman bir ikki qilayotgan to'ylaring to'yga ulansin. Polvonlarga ham, otlarga ham kuch-quvvat bersin. Aslo yomonlik ko'rmanglar, doimo yaxshiliklar bo'lsin. Doimo shunaqa to'ylarda shu kelib biz ham bilan qatnashishni Alloh nasib qilsa. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna ya Mevlana innaka antat tawwabur rahim. Mına Muhammed'ga aşırtalı hiç kimin tibegileçe. Tibegileçe suranı çek. Umurov kelipdir. Hazır başka. Bak Muhammed'in $100 Allah'tan gelgen bayaman taşladı. Hazır mı Calat'ın gelin uluk dostumun 5.000 rubini sayalı ılıyla. Buna maragara taşagan. Buna maragara taşlap berin. O yerge taşlap berin. Bayaman sen gitmedin. Hiç kimin talaş bağlaç ya. Bir silap koyçu. Umra sahip ver ola silah koysa. Aç bir yerde aç. Kaç. Hiç kimin karmama Bir adam gerçiliğin erdi bir koyul aç. Alaydan gelgen Bayaman polvonga bir kol çap koyuyoruz. Kimin atkan sorunmay var? Kim iken? Jalalavat'tan gelgen Bayaman, Niyazıp Bayaman'dın uluk dosunun atı menen Aytılı Asmanı Büyük Alaydan gelgen Bayaman polvonga bir kol çap koyuyoruz. 5.000 rubil uluktun atынан. Amin. Bayaman gel. Ulak bergenderge bir jakşı dua ver. Bayaman. Assalamu alaykum polvonlar. Şu Baymanka toyuңa toy olansın aka. Uldarыңар алым кары улдардан болсун. Şimdi polvonlardan bergen patası tustuysun. Amin. Amin. Muna şol Jalalavat'tan gelgen Bayaman'dın, Niyazı Bayaman'dın dostu uluktun atına 5.000 rubil dağı uyuşturu toğun atına 5.000 som kol çap koyuyoruz. Bayaman. Amin. Bileğinden güçün gitmesin. El içinde abirin kadir barkın büyük basın. Amin. Allahu Ekber. Rahmat. Bayaman'dın dostu Racinin atına 5.000 som. Dün bulaştın Racinin atına 5.000 som. Hıldı kımaraga. Racinin atına 5.000 som. Cüretli be. Onda durak. Çoy. Hıldı kımaraga. Buğdırası var. Dün bulaştın. Bayaman'dın dostu Racinin atına 5.000 som. Hıldı kımaraga alpar buğdırasın. Bayaman'dın dostu dün bulaştın Racinin atına 5.000 som. Bol kaptan Aytılı Oşun. Tez sayız mezgilinden Saraltın'ın bekini atalgan. Bize presten kaltılanlar. Bol kaptan gelgen. Hatta sese kalışık olmayınca. Bura sapırın joldomosunu alıp gelgen. Muhammed'in bizde bir gol çap koyamız. 5.000 som. Omi. Yani biz veriyoruz bakalım. Muhammed Omi. Şu Allah'ın önüydü. Polvonların göz jürede turanlar. Tat polvon, Ularbek polvon, Almen polvon, Ergen polvon, Ayı polvon, Ağjigit polvon jüret. Men tanıdanlardançı. Ruslan polvon jüret, Maksat polvon, Dövlet polvon. Amin. Allahu Ekber.
Rahmat. Öte son boldu tuanlar. Sorum kutlu olsun. Bayaman. Sizlerge de rahmat. Toy. Kımaraga alpar boldur. Nursultan palvan жүрөт. Oldu Kımaraga. Halkın turban maraga alpar boldur alsın. Tömbulaklı Racı'nın atına 5000 so'm. Gittiyalı Racı anan giyip Tömbulaklı Racı. Kaykan atayam katıp kiretkene. Racı Mına boldur. Racılar. Kaşka izbet tatına. Krasavçı. Ekin астында турат, эки. Чой! Kımaraga alpar alsın. Kalıstардың gözü bölümünün oldur alsın. Vay billahi futkaylık. Ayda. Tömbulaklı Bayaman'ın dostu Racı'nın atına 5000 so'm. Tutun aldı. Ay, öte son kızıktı, öte kızıktı oldu. Tuanlar karаңыздарчы. Ay palvan qayerda olsa ortada ekan de. Az kaldık ha, sen de Allah'sın mutlu kalsa. Tuğanlar, ne uyuştur tovu ayıp ata terteden beri. Tatlı palvan, kokat günü alıp durgan. Şart alıp verip taşta olan. Küresten uqqan jere gidip ketdi bunda tatlı palvan. Buna valla. Kök. Kıslarla aylandırıp atat ko. Sen bunu yap. Pınar gel. 20 atar degan. Bayaman. Sudya Bayaman, Niyazov Bayaman geçsen. Bundan Jogor Kumaraga bir balvan. Öte jakşap geldiler. Osman balvan ne getir eski alınbay kaldı. Bayaman bundan Jogor Kumaraga alıp kelgen bala. Geç bozatacağım bala. Kogatacağım bala. Azı Jogor Kumaraga alıp kelgen bala. Geç. Tokalı? Geç öte balvan geldiler. Jaş bala. İşte oldu deme. Ay palvan, götür kan soyt. Ay da kenda. Bayaman'ın dostu Racı'nın atına 5000 so'm. Қараңыздар қайнап айланып атышат қой. Aylan öyle. Ат жығылбаса екен эми. Баяман палван экөө кармап калыптыр. Муралим уулу экөө. Максат ака айландырды ат қой. Баяман палван да экен да.
Hadi sürme top ketdi tutganlar. Palvonlar atları suğa salıp bir sıra sergitip atacak tuğanlar. Sergitip salıp atacak. Hayırlı kötörülüp kaldı tuğanlar. Kayıs palvonda gitti bilmiyorum bırakçı. Uloq kelay deb Ketdi o'zi. Arkasından kovalab olgan. Jallar ko'p. Onda kanalga tushib ketdi o'xshatmayman ha. Kanal bo'yinda ekan. Jashirag'ili bir balada o'xshatmayman o'yinchi. Tushib ketdi bir kanalga. Qo'y, davay bilinda otda bizani To'q. Ya, o'rgan ekan mingizib qo'ydi-da. Qo'y, davay bilin. Palvon olib ketdi. Vaqay palvon o'zida ekanda. Chaynab qoldi. Hozir virus chiqib qoladi hozir. Qayra ko'tarib ketdi. Hozir mana shu yerga Vaqayga olib keldi. Tushirib qo'ymoqchi bo'lmayinchi. Bu yerda dag'i sürme top başladı gele. Vakaya kadar tutup kızı çıkıyor öyle gidip gitti toşetme kaçı. Kim geldi? Oşan tigilgenik ha. İşte onu 60 degende olak gene. Can. Ana sana, bundan sana ulak levi. Kuyundu gördüğünüzler de tuğanlar. Şu paşlarını ulak bakasaç. Ruslan palvan jiratqa o'rtada galada, yengil o'tadi. Ava. Ulan esepbe. Estağfurullah. Vay şaka özü. Kiyinge alıp arttırdı. Eleşka. Bayko, bunu al mara kotar peret kelsin. Bayko dedi. Bayko dadil. Hazır Bayko odar peret bunu al kiyinge. Ildı kımara kalparasın 2000'den 2 konvert alasın. Haydi ver. Bayış alıp gelgen ula. Bayko palvan. Dumu palvanga hesap aldı bir gol çap koyalım. Dumu palvan at kimi ki? Dumu at kimi ki? Dumu at kimi ki? Sorun. Kögat, börgök. Börgök dep koyalım ha? Börgök bilen Dumu palvan alıp geldi 5000. Dumuga bir gol çap koyalım ya tuğandar. Dumu. Olmadığını versin kam. Küçüğün kayıppa. Kayratlı jigitlerden, kadırlı jigitlerden bolup жүрөбөр. Bugün ulak berip atkan dostlarga, bir tuğandarga bir жақсы dua ver. Assalamu alaikum. Akalar, şu toylar toy bolansın. Şu ne maksat kılsınlar, maksatı haracetkiler. Şuna ulaklar berip жүрөбүрлөр. Tinch bolgular barlar. Amin. Amin. Bileğinizden küçük. Sorun kutlu olsun. Ades. Dumu palvan 5000 som aldı. Ildı kımara kal. Şu qaldı. Maşallah ana yerga tashlab berdi hozir bir o'zi. Kom putung salvaç ha. Tatbek falan engil tatqo. Hazır engili jerga jetdi o'xshaydi. Ko'taraymi do'stim, ko'tar. O'ta sonda engilding da. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshi.
Ova şu. Ova. Komplektdagi. Özgürlük Mahallesi'nin afilesidir. Hayvanatı var. Ruslan aka xilli harakat qildi azizcha. Dadil o'rtada to'nlar. Qizil sifat qachoncha? Ularbek do'stimdagi o'rtada juradi-ku, qaynagan yerinde. Nursulton aka juradi. Maqsad aka juradi. Ular yerda ko'rinmaydi to'nlar. Çomdan ne karadın da benim ne kadar turuptu da görse. Ketdi, günde gitti. Görmeye kaldı onlar. Şu kallık şey hayra, şu kaldı. Fille südürüp kettiler. Ya o şlapaçan gibi. Dadillik nima? Baytam ner salvadat, bir qaytmadi. Çoy. Ha? Kechiriz, ha. Shaxtyor deb shlapachan. Xitoy ekan. Manavi Ruslan aka tizginda qo'ydi u. Ildiga. Bekjan polvon olib keltirdi. Ha, mashallah. Sudya bilan qo'sha kelchi Bekjan. Sudyani kichkina kutqatib qo'yganlar. Mana yerdan toza olib chiqdi janachi. Mana Bekjan balvandı bardığımız bilemiz azamat. Şol köptögön namızlarga jarap Kudayım olmadıсын berip köptögön jıyındarda ийгилик жылмайып жүрөт. Bekjan at kimi kiredin? Өзүнүн сала той деген аты менен ылдый кымарага Bekjan отурган экен. Bekjan азыр баяман келсин укам. Bekjanга бир кол чаап коелучу. Bekjan balvan, Оштон келген Bekjan. Өзүскенде менен Bekjandын атка отурушун көрдүңөрбү? Кыргызча айтканда саулат пычымдайып жокпу? Ава. Кандай баа бересиз ушу жигитке? En jакшы yiğit. Bekjanга бир кол чаап коебуз. Maşallah. Maşallah. Омин. Bekjan, укам, омадыңы берсин.
Kança büyük kadrı var kütsen, oşança kiçipeyil bolup. Seni el jurt sıylap turabı, sen dağı el jurttu sıyla urmattap jüreber. Omin Allahu Akbar. 2000 somdan 2 konvert gel, Bekcan kalo tilegen aytıp ketip. Zalatoy degen özünün argımag menen. Bekcan Balvan. Assalomu alaykum. Alçaqın degan palvonlar. Boyaman aka. Soyma solmoqda aka. O'zimizlar har doim chalib жүргөн aka, toza qilib berasizlar. O'yin juda toza o'tsin aka. Amin, amin. Boyaman dedim kimni aytay? 5000 aytıldı, 5000. 5000 Mana şu. tutanlar. Jogorku. Taşta. Esep bu. Esep. Kıyas Balvan. Kıyasga bir gol çap koyabız. Tazlap kelip taştadi. Kıyas, Kıyas aka. kıyas. Bayış aka jetilip keldi. Hayırlı 1-2 techen götürülüp ketdi tutanlar. Hey, çiğinde çıkma. Hey, çıkma. Tartып meneceğim. Niyazov Kıyas. Kıyas qaysi atılıyor? Eskin Okat'tan Murat ağasının Krasavçik degen argımağı menen. Kıyas Balvan'a bir gol çap koysa, koldap turabı da. Rahmat. Kıyas. Gelikam. Kim? Ildikı Maraga Alpar Vodurasın Adıl Turgan Maraga 5000 so'm. Kıyas. Gel sordun al. Kıyas Palvan 5000 so'm aldı. Bir gol çap koyalım. Kimge? Kim bul? Bekzat bilen Kuat'a bir gol çap koyalım. Mına. Gel. Kimin kalı otilek aytasın? Omin. Kıyas. Şunda kiçipeyil, Mert, Jomart bolup jüreber. Bereşen bol. Kudayım da sağa. Jakşı berer ırısın ayabasın. Omin Allahu Akbar. Assalomu alaykum. Qonaqlar xush kelibsizlar. Şu barımızın başımız bitken Allah Subhanahu Teala'ga çeksiz makbullar şükürler olsun. Cana bizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam cana salavatlar olsun. Allahu akbar. Bayman aka, Bayış aka, Cansu aka, Anas Kıyas aka olsun. Ne niyetlenen ulaq berip attansa Allah kulum eksamlarınızda bir kabul kılsın. Kıyas aka şu bizi sıylap berip salatlam sizin darajаңызды, büyük kızın rızkınızды genen, adaldaňyzın, ulunuzun urmatın, kızınızın kızmatın görüp jiberiňiz aka. Eň jaman bolsa ullaryňyz şu. Özünüzde ulaqçı olsun aka. Amin. Ekkan gelsin aka. Rahmat ek. Ruslan palvanına kızıl ortadağı, ek kızılın ortasındağı kızıl. Sırgak palvan 4 gol nomer 9 degen tuanlar. Kanalga düşen koştu onlar. Şükretli bir olsa. Hadi işte bu. Palvan sakın. Ket toyaka. Bak. Ya canım. Hala beraber gel zaten ben. Tresel kaldır be.
Çekedek elde tartı vursana şakalı. Teleşkada talashqanday olibmi? Tartsana maraka. Çekedek tartı vursana da. Ya uzun kılıç çıkar ha. Ya Oşan vursana da. Ya Oşan vurup taşlasana ha. İşte girip olayına kaç. Ya vur ya Oşan'ı. Üzüm koysam Ya oldu mu? kapçı böyle çap Oşan çap. Ne? Ya damla tıkla ona bayla be. Ha böyle oldu mu? Ya kısalsana biraz. Olmaz sıçacağım. Ya vur ya. Ne lan aydın bal var bana biraz. Ya Oşan vur ya. Turan. Ya Oşan çıkar ya. Aytingizde. Ya! Ya bayama! Ya bayama! Adam çıkar teleşke! Ya vur ya! Vur aşağına. Ya çıkar biraz vur! Ne lan nasıl kapağını bırak? Ya vur ya aşağını vur! Vur aşağını! Ne lan başka kapağını getirelim o kapağını cep geldin bile. Ya bayla aşağını! Ya vuruştu vur hemen şu atın. Bayla vallahi da. Dönmüyor saltılar. Peki. Kelsi to'xtayta. Manas Niyazov taqaynatonlar Manaslık esev emesken bırak. aylantirib Ye keldi. esev emes Manas. Sen taşlasan esev emes. Bunday yaxşılıklarda silerdi tınım yok. Sorunlar kut olsun. Buna uyuşturucu silerdi bağlap yok da otat. 5000 sam. Assalamualaikum. Şu жерде той улаткандардын баардык жаштыктар болсун. Şu dünyadагы кабылган дуаларын Sürme to'p keldi tonlar. Hozir ertasi aytadi. Esep be. Ulan esep. Kim? Manas. Анарбек сени кармап койду. Manas. Vay esep de sevmezler. Bayaman esep de sevmezler. Ya vereceğim bir tarafı ver. Ben canına geldim bak. Ya bir tarafı ver de ya narağım verme bak. Ya ver bir tarafı. Ya bir tarafı ver ya bu ama ne? Ya mal vegan ok etti verin. Bravo. Sorun. Manas. Özünün Ulukbek degen dosun gelip sorun. Muhammed degen dosun gelip 5000 so'm sayıp kettiler. Sağa buyuruptur. Manas'a bir kol çağıp koyabız. Manas at kimi kele? Husnet ağasının Baytor degen atı menen buna. Taştaktağı Husnet ağasının Baytor degen atı menen özünün dosunun 5000 so'mun gayra Manas balban. Manas Batır aldı bir kol çağıp koyalar. Manas negizi bardığına balbandan Makto bir gana jaratkanга tiyişeli. Sorunlar kut bolsun. Manas. Şu gelgen elge bir dua ver. Barışından gelsin ayt koy. Yok şunda var. Barışı da gelişi de Manas balbandı. Niye yazıp Manas'lık oldu Rahman? Gelsin ver kollayın. Şu balonlardan Aranlık ver. aslanla bedel sürücü.
Манас, акчаны аябайлап, сен эми алып жүргөнсүң, таштап жүргөн жигитсиң. Мына байыштын иниси Асыранын атынан да 10 000 сом бар, чөнтөгүндө акча көбөйүп кетти. Мен бекитип бербейм, катышып. Bir gol çarpıyoruz. Niyazov Manas. Mana Asırandın 10 000'e, Muhammed'in 5 000'e. Omi biz pataveren çıkamız. Gel. Omi gitmey turçu. Kadir barkın büyük olsun. Tuğandarının içinde. Eli jurtunun içinde. Bir tuğandarının içinde. Ağırganda maşında kıl çaynaşkan betteşlerde Kudayım özü koldan türe versin. Kadir barkın büyük olsun. Amin Allah bakmay. Urpaklarındağı sagaten sene mutlu jigitler olsun. Amin. Alparıp taştagan eken Çingız kol götürüp koyçu. Çingiz'in atına 5 000 son Bayaman'a. Alaylık Bayaman'a. Alaylık Bayaman'a. Niyazı Bayaman'dır atının bulduna. Bu at 300 000'e yakında geliptir. Bayaman at kulluk olsun. Sudiya Bayaman. Niyazı Bayaman. Bayaman gel yukarı. Kalotile kaytıp etsen. Mıhtı balbandardın birisin. Omin, olmadığını versin. Bayaman. Atın şunda ayak yol toy olsun. Namuska jarap jüre versin. Göptögön sorundardı alıversin. Attın üstünde attı mingel özün esen bal. Amin Allah. Amin. Şu Baymanka, şurada toy bolasın. Ay maşallah. Şuna Allah birinci olacak dedi. Bozattın Özgün rayonduk işler bölümünün başçısının orunbasarı Çingiz buna 5 000 son sahip verdi. Bayaman sorun kutbaslıkan. Kim taşladı ulan? Tampa palvan. Eseppi. Ukam at kim iken? Özgün. Özgün'den yeri sekan ki. Özgündük yerini istegen ağasının atı menen Börgök bilen Tompo palvan halk gelip taşladı. Kalыс esep dedi. 2 kanivert kol çapıyoruz. İçinde kança suma var bilmeyiz. Tompo bir tuva veripler. Salamualeyküm. Kulaklar ne desin? Kulaklardan bir de. Şimdi kulakları taşın teyini kutasıysa kulakın çesini ne olmuş? Alan nerede Özbekistan'dan gelip bir imam var. Sadık Akadep. Aytıp bu son $100 saytap koydu. Joğarı var. $100 joğarı. Balbondor, ıldıykı mağara alparıp taşlaysınlar. 2 kanivert. Joğarı jaka Özbekistan'dan gelgen Sadık'ın atынан $100. Sultan Aka. Karagulca'dan Aziz'in atынан Bayaman dostuna Em bankına 3 000 som sordu. Aytıp koşkes. Bayaman, Karagulcalık Aziz degen dosunun atından senin Em bankına 3 000 som. Şöyle öter. Buna Aziz dosunun sana 3 000 som Karagulcalık. Ildıykı mağaraga 2 000 somdan 2 kanivert. Maksattın taşlagan eseppi. Maksat kol götürüp koyuşkan. Maksatka bir kol çap koyulçu Maksat balvan. Şora başat. Maksat at kim ike? Boston'dan Bakıt, Moldon Akjal atı menen Maksat balvan. Bayaman gelsin. Maksat kuda kalasa sorunların kutbolsun kam. Taza meynet bilen albatasar sorunlar demişinday boldu. Başka bir cengirak balaga mengizip koygun. Mınan almaştır var. Bastır. Bastır lan. Bastır. Belim boşa tutam. Maksat, mına 3. sorun bolup kaldı Maksat. Maksat gel sorunu alıp alkam. Duanı berip ket uyuşturu toğuna. Mingende da Moldon'un atı minip sıvukam. Sorun kutlasın. Oyna. Şu elden dua kılgan dualar kabul olsun. Ardayım yaşlıkta jüre Allah suygun Amin. Bakıt Moldon'un Akjalı menen Maksat balvan ıldy alparıp maraga odarıp 2 000 somdan 2 kanivert kep oldu. Sorun kutlu olsun Maksat. Azamat olmadın versin kam.
Үй bilen eli jurtun bala çakaң menen aman bol. Jogorku maraga Özbekistan'dan gelgen Sadık'ın atından $100. Atlar gülükler arış gerip üstündeki balvanlar şunday attın üstünde bir çıng alıp ulak talaşıp ulak takımdağı kanday oldu жерге түштүк bizge çangda görünbey kaldı. Улана мына ал жигит судья. Ulan Azamat, Adıl Azamat, iki судья, iki omurga teң rahmat. Atayım belgilerdi, bayraktardı götürüp durgan Adıl menen ulan iki omurga teң rahmat. Kimdeken karap turabız? Бекжан Палван аkan. Çiğinge jetile. Esep bolbay kalat. Narakta kaldı ulan, Çiğin narakta kaldı. Teleşke kavga. Bolup durmaylı, bayış. Teleşke ap kelever. Bayış aytıp atat, ap kelever beri, jetile. Bekcandı jetile ver Bekcandı, Esep. Bekcan jetile ver, ap kelever, öyle koy. Sondu, talaşma Esep. Talay canım, tartmaya. Bekcan ballan bir gol çapraz, Azamat. Bekcan at kim iken? Bakay, çıkmayın bakay. Çımbaydağı Bakay balvanın atı menen bir Bekcan kaç, kaçıptır. Kaç, Bakay, deme, Bekcan sen de kaç. Kaç Bekcan, kaç sen de kaç. 10.000 som Esep Bekcan, 10.000. Allahu Akbar. $100 Tura, $100 degenmiz, bayış. Tura, $100 degenmiz, Tura, geçir. Sadık'ın atынан, Özbekistan'dık Sadık'a bir gol çapayı, Sadık ayaktasın. Sadık varsın mı? Sadık kol götürüp kaçıyor. Emi tuğanlar, Sadık kol götürüp. Şol rızklaş bolganbız 10.000 Sadık sana bir bat alıp berelçi 10.000. Bergel kalo tilek aytıp ket 10.000 Sadık dayım Kırgız жерinde жақшылыққа келушул досторунун туғандарыңын эшигине жақшылыктардан жүз көрүштүргөндү Кудай таалам насип кылсын, өмүр рызкыңа Кудайым барака берсин. Амин. Аллаху акбар. Бекжан, жакшы бир калоо тилек айтып кам. Bakay balvandың Bekini Samuray деген аты менен Бекжан балван Sadık'ın atынан $100 таштады. Ассаламу алейкум. Алчакмен балалар. Байманка байышка. Тойга тойлансın ака. Өзүңдө чыгып жүргөн ака. Казак бересиздер. Амин. Туғандар аттарыңардын белин тарткыла ылдый кымарага 10.000 кайтышына умура. Ылдыйга Оштон келген. Mayli. 10.000'den 2 çaldı. Ilдый жогор 10.000'den. Jarımda kelgenden eline jaradı. Davay emas. Zakansız tashlash kerak mi? Jarımda jarib yuraverman. Балалар, O'zingiz aytdingiz, Umurani, jarımda Umurani. Таза, эгерге оромен жок. Мен өзүм көзөмөн деп турам ка. Орогон жок. Жалга өңөргөнүңөргө бербейсиз. Только такым менен ортого таштайсыңар. Умуран саябыз. Улак кандай болуп та? Кандай болуп атат, Балалар, жигиттер. Анда мында экен байыш айтып атат. Биз байыштыгабыз эми мына Bakay, Elхан бардыгын элге болса да бир айдат. Өтө сайт берет, чыдаса. Улак чыдаса сайт берет. Мынандай кылабыз. Ылдый жака Улукбек галереянын 20.000 бар экен, ошонун 10.000-ин айталы. Ылдый жака 10.000-ге таштайсыздар. Аякта Адылдын байрагынын немеси менен, белгиси менен Bakay кайтышына умура. Улукбек советма, кийин мындан көрөбүз. Улак үзбөсө аден сайт берет, 20.000-ге. Аден сайт берет. Жөн эле 10.000. Азыр ылдый жака 10.000 сом экен, жөн эле 10.000 сом. Кайтышына умура экен, туура. Bakay, хоп. Угам мен силерди. Улак узулбаса, Улукбектин 20.000 сайлат. Кыяс. Тазалыгын айнанайында. Кыяс.
Айнанайындар, мынал уюштуруу тобу улак бергендер суранып атат судьялар. Умураны сорундарда алала калгыла. Жерден улак алыш кыйын. Айтып коюш оңой, бирок кыйын канса дагы балбансыңар, таза алып келгиле. Силерден сураныч. Ким? Кел кам. Ким аты? Асат Палван. Кел, Асат Палванга ат мингизгиле. Кыяс, мына сары наракот. Асат нара. Келе бер. Кайерге таштайт? Мынага таштап бер. Мана. Уюштургандар таштаса эсеппи? Бола береби? Бол демесе. Бол. Давай. Чаб бергиле. Асат, мына жерге таштайсың. Мана санап таштайсың. Бол. Наракка таштасын бе копчасын. Наракка 10 миң, берака умра. Болду Мухаммед. Асат, мына жерге ташта. 10 миң. Баштадык. Ылдый кымарага 10 миң сом. Асат, чийиндин өзүнө таштап бер. Бери көздө умра саябыз. Умрага жолдомо. Бүгүнкү ула кимге насип кылды экен бүгүнкү? Улан козголбой туркам, улан козголбо. Нокаттык Мухаммед деген досубуздун атынан умра сайлып атат. Алланын үйүнө жолдомо сайлып атат. Бүгүнкү улак ушу умра кимге насип кылат экен карап турабыз гана. Өзүнө айда, өзүнө, чийиндин өзүнө. Баяман, Бакай, Максат, жакшы карап бергиле. Тозбо. Tetiri gitme, gitme, tetiri gitme. Canışmayım, canış eken. Talaşma, canıştan talaşma. Esef. Ol desem. Beri tak, berak gel esef. Berak gel. Ol desem. Tak ver esef. Atsana bak, ol desem. Esef, amin. Esef, baldı. Gel ver bakalım, gel. Baldı, al ver. Amin, Amin Allah akbar. Esef, baldı. Baldı esef. Atsana, al ver ulan. Al ver ulak de. Ulak al ver. Kalay ulak aldırıp ver. Kaçay atsalma. Tuğanlar amin. Gel jakşı dua kılal amin. Mana şu nokatlık Muhammed dosumuz Abkelin umra saparı sahip verip oturat bugün kulaka. Umra saparı ушул улакчылардын эң аксакалдарынын бири болгон Ниязов Жанышка эсеп. Амин Аллаху акбар. Болду. Кел Жаныш. Мухаммед кел. Muhammed gel, Nokat Muhammed gel. Ildıyka kim alpardı? Birinci Ildıyka arasın berel, canış çıkıp dur. 10 bin son, ular kaysı lat beren apardı? Frunze'den Hasan degen ağasının, Mayor degen atı beren Ularbek 10 bin son kataşladı. 10 bin Allahu Akbar. Ularbek. Assalomu alaykum da bir joylar. Shu intimoq berib, ulaq berib aslar akalar. Sizlarning umrga yaxshilik bo'lsin. Shunday intimog'lar uzilmasin. Amin Allahu Akbar. Bayaman berib qo'y. Ularbek, endi sirtqa chiqib turasingmi? Tug'andar, kelgilar. Emi biz pendemiz. Pendega qarang'i bo'lyapti da umra, ha? Ulan Alebi, Xudoy taoloma charib nasib qilib qo'ygan ekan birovga. Amin. Umra sapar şu Caniş Balvan'a gel. Tovin Allahu Akbar. Amin. Asat Balvan gelçi. Asat Balvan. Asat kayaktasın. Nokatlı kuşu Murat ağamыздың atı menen Asat Balvan aparıp taşladı. At. Kanday at? Murat, eski Nokat'ta Murat ağasının Krasavçık degen atı menen Asat Balvan şu marak alpardı. At Krasavçık. Üstünde Asat. Şu daim jakşılıklarda jüle vergile. Attın jakşısı menep jur paralap jüle ver Asat. Amin Allah akbar. Ularbek, göle jinni oşettasın ha? Yaman göp meni pulun oşet ha? Assalomu alaykum. Qilil ayla suva tushiblar oşet ha? Ha, maşallah dostum. Bilengen kichik ketmesin dostum. Tamam, jürer dostum. Maşallah, göz versin. Nasib Xudo olmasa.
o'sha yaxshiliklarga borib mana shu yerda duo qilib shu polvonlar haqiga duo Ulorbek polvon. Zildiq ham arani Ulorbek polvon qilibdi. Mashallah ko'rsatib ko'rishadi. Alloh buyurib nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Qo'l chabular Umra safari. Bu yoqqa chiq, janish chiq bu yoqqa. Asad polvonga 2 konvert. At kimnikida janish el so'rab atadi. O'zining buruli bilan ekan bir qo'l chap qo'yala. Tuğanlar. Ava. Janish polvon Umra safarini tashladi. Avami yo'q bo'lsin Janish polvon buni avami. Ushul Janishga bir Muhammadga bir duo beringchi birinchi. Amin. Muhammed. Sağ salamat olsun ki aman oynatın yürgün. Daim işin algayı geçsin. Eğer Janishga. Amin. Janish polvonum. Sağ salamat var. Ata eneyimle sağ salamat tinçliydi o manda oynat yürüdürüyor. Amin. Allahu akbar. Evet, razımız mı? Gel bayım. Şükür. Ulak bergen baldar. Pardınlar gelgiler. Polvonlar bizden kamchilik esa kechirgilar. Hem şu qo'limizdan kelishincha qilib berdik. Rozi bo'lib ketdilar, ha? Polvonlar. Amin. Ulak bergen baldar. Pardınlar gelgiler bunaqa. Amin. Janish. Xudoy taolamuş ol. Senin mаңдайыңа sağa Allah'ın үйüne sapardı sağa nasip kılgan eken жақшы barıp gel oşol жерге ibadat kılıp gel acılığını sapardı Xudoy taolam sağa nasip kılsın Janish acı olup kılım qarıta жашап el jurttan sıyırmat görüp el jurtқа мына şunday жақшылықтарда dua bергенді Xudoy taolam nasip kılsın. Amin. Allahu akbar. Bakay ulaq bergen dostlarını bir atap koy biz bata verelim. Bayış, Manas, Bayaman, Kusunka, Elgazı, Bakay, Yuvan, İlham, Kıyaz, Muhammed, Usulanga pata verirsen. Tuğanlar, amin. Allahu akbar. Amin. Bugün bardığımızga uşul tamaşa kılıp bergen. Şunday sorunlarda ayabay saygan. Тычо миллион деген. Ошол кличкасы бар мырзаны чогуп ата беребиз. Амин. Аллаху акбар. Ушул ынтымакчылыгыңар арта берсин. Өмүр рызкыңарга Кудайым барака берсин. Халк ичинде кадыр баркар бийик болсун. Дайым жакшы өткөргөнүңөр мына ушундай жакшылык чоң жыйын болуп, эл журттун силерге берген, дайым алакан жайып берген ак бата болсун. Кудай таалам не тилесеңер, тилеңерди кабыл кылсын. Амин. Аллаху акбар. Çoğun rahmat, bayış başlagan жалпы лақшылар. Janish, geliniz. Ne deysiz balдар? Ukalar, dostlar, rahmat sizlerge. Bu men umraga taşlaşılmagan nasip eken, birinci Allah Taala maga nasip bolgan eken. Sizlerin jardamыңар men boldu, rahmat ukalarım. Kolunlardan, belinglerden küçüğünüz ketmesin. Meni sıylasanlar, sizlerdi Kudayım sıylasın. Rahmat bardыңарга. Tuğanlar, bugün kulak жақшы oldu mu? Amin. Bugün kulak bergen. Bugün kulaka gelip sıylap, demörçülük kılgan, dostum dep, ağam dep, ükam dep, gelip kolda bergenlerden dağı tilegen Kuday talap kabul kılsın. Amin. Allahu akbar. Bugün kulak bergen balvanlar, ne tileseler tilegenlerdi Kuday talap kabul kılsın. Amin. Amin. Ulan Adıl bayrak götürüp durgan судьялар келгиле. Amin. Keç getirip kızmat kılıp berdiler. Ne tileseler tileğinlerdi Kuday talam kabul kılsın. Amin. Allahu akbar. Tuğanlar elimizde tınçılık olsun. Elimizge ынтымакчылык nasip kılsın. Bugünkü жақшылыкка kızmat kılgandardın bardığına Kuday talam жақшылыктарды nasip kılsın. Amin. Allahu akbar. Rahimaka. Ынтымак болойлу. Rahmat. Жерлерге келген бұл той емес екен, бардыңарға разышылық білдіреміз, жақшылықтардан кезгел. Амин. Аллаху акбар. Жақшы барыңыздар. Чоң рахмат сіздерге. Шүменен улақ бүттік тағаса туғандар өті. Жақшы барыңыздар туғандар. Аман болыңыздар. Бүгін құлақ берген жігіттер, үкаларым, достор, чоң рахмат сіздерге. Жақшы жетіп алыңыздар.
Bayaman aka.